Protivnika koji je postavljen sa duhom teško pobediti, koristeći se znanjem o vojnim taktikama, razmišlja o svojim neprijateljima kao o svojim sopstvenim vojnicima. Misli da znaš kako možeš da pomeriš neprijatelja onako kako želiš i pokušaj da ga slobodno pomeraš onako. Ti si general, neprijatelji su vojnici u tvojim zapovedištima. Ti mora da kračaš možda od 1000 milja korak po korak održavajući u srcu duh koji se postiže neprekidnim vežbanjem sa bilo kim i sa bilo čim s kim možeš da vežbaš. I znanje postoji kod iz bilo kojeg iskustva na koje najdeš bez nestrpljivosti. Čak i ako protivnici napade su sve 4 strane, mora se tako da ćeš ih sve zgurati u jedan čošak. Zar se misle u navodi da će prosvećena Evropa dati pomoć? Zar je nije stalo do nekoliko miliona Srba? Pa osvestimo se, priberimo se, rastresimo naše glave suprotnih misli. To sam rekla 1903. godine. Ja sam čelična radnica Nadežda Petrovića, slikar Nadežda Petrovića. Iz doma mog oca, 15. avgusta 1903. godine. Sazvan je prvi ženski miting iz Nikolaca. Tada smo se dogovorili da ćemo pomoći nesrećenima i osnovali smo kolo srpskih sestara. Slikarstvo je bio jedini razlog zbog koga sam se odrekla svoga privatnog života, braka, muža, dece. Rekla sam mojoj majci, nadam se da ti je sada jasno da od moje udaje neće biti ništa. To je bilo onda kada je Marija moja verba smatrala da imam mali miras. Ja neću da budem slikar, neću da budem žena, žena ima dovoljno. Ako mi zaista želiš dobro, želiš da ti da budem slikarka, a ne udavačka. I poslušala sam me. Pustili su me. Otišla sam u Mitje, da upišem tadašnju akademiju likovne umetnosti. Međutim, tada nije bilo ženskog odeljenja. Pa sam upisala privatnu školu kod studenca Ana Šteja, ali vrlo brzo sam se upisala u Njinsku državnu školu primenjenih umetnosti. 1898. godine i već 1900. je održala svoju prvu samostalnu izložbu u Beogradu. Dokazujući da je vreme modernizma i impresionizma stiglo i u Srbiji. Naravno da me kritičari nisu baš razumeli, ali ja sam bilo da bih objašnjala, ostalo za sve treba vremena, pa čak i za edukaciju publike. Savremenicima su novatori uvek ludi, smiješni, što je normalno i razumljivo, jer oni svojim intelektualnošću i svojim posebnošću jednostavno drugačije posmatraju ljude, prirodu, događaje. Oni su tu da unesu izmene sa novim akorima, da prosto iskorene sve ono što nije proizvod kakvog kreativnog duha ili vaspitača širokih narodnih masa. Nastavljam da slikam i predajem likovnu umetnost u ženskoj, višoj ženskoj školi. Sve ono što sam učila u Nemačkoj. Topla jutra provodim noćevo, posmatrajući prirodu i slikajući. U društvu moje dobre prijateljice, Delka Ivanić, sestra iz škole srpskih sestara, dobre prijateljice, koja mi govori o Nevskom makedonskom ustanku, o komitskoj akciji, o maltretiranju, vešanjima, progonu ljudi, Makedonaca i srpskog življa u Malom Aziju. Slikam, putujem po svetu, obilazim izložbe i spremam prvu samostalnu izložbu udruženja, zapravo ne samostalno, nego udruženja srpskih slikara, ali radim po tome da se osnuje i u slovensko slikarsko udruženje, da se napravi izložba i njihova. Međutim, 5. oktobra 1908. godine, Austro-Ugarska objavlja aneksiju Bosne i Hercegovine.
Tada osnivamo Odbor Srbija i sa balkona Narodnog pozorišta vičem: Berlinskim ugovorom je Evropa zabila nož u srce srpstva. Dvema najljepšim pokrajinama Bosni i Hercegovini, umjesto da još ona daje pravo na samoopredeljenje, ona je bacila u još gore ropstvo, skinula je lance sa nogu da bi ih lakše prebacila pod vrat. Prijavljaju se u odrede narodne odbrane i sa prvim Balkanskim ratom 1912. godine postaju političari. Pri vrhovnoj komandi preživjela sam tifus i koleru, ali ostaje me nadležna za vreme drugog Balkanskog rata. Dobila sam orden Crvenog krsta i orden za hrabrost. Sa krajem Balkanskih ratova odlazimo u Italiju, u želji da se odmorim, da iscrpljeno telo malo oporavim biografijove bolesti. Međutim, kratko jula 1914. godine u Stupari objavio rat Srbiji, a premijer tadašnje Srbije Nikola Pašić opisuje stanje Srbije da mi nismo hteli ovaj rat, jer smo dovoljno iscrpljeni i istrošeni od prethodna dva Balkanska 1912. i 1913. godine. Ali smo nametnuti rat primorani prihvatiti u cilju odbrane slobode i suvereniteta države. Privatan čovjek, makar napadnut od neprijatelja, ako je jači od njega, ako ima obraza i časti, treba da se brani i bori. Mi se uostalom nadamo da nas Evropa neće ostaviti na milost i nemilost Austro-Ugarske, ali bilo kako bilo, mi ćemo se boriti makar i sami ostali do poslednje kapi krvi. Kako je premijer opisao stanje u Srbiji pred Prvim svjetskim ratom, tako sam se i ja osjećala. Ponovo odlazim na ratište, kao bolničarka dobrovoljac pri vrhovnoj komandi. Ali slikam sumarno, suludo, slikam kao da mi je svaki dan Božji dar. Moje slike doživljavaju neverovatne prednosti. Slikam Vezirov most, Gračanicu, Kosovske božove, ali sam na ratištu primorana da ostavim na čuvanju slike koje više nikada nisam vidjela.